Don Bosco Technical School Shillong kan sarkhe yak jingdap ke basis pas nem hak sipho bat ka kharwe tarik unai viang ajar phlai bat ka baya day bat kane ka Association of the Past Pupils of Don Bosco Shillong unit ka khot bat west ngam ha ya barok ki khna school barim jong Don Bosco Technical School hak sipho tarik nai viang ajar phlai hak posan baje janmet pan simbenta hak program prepare na kaliang ba Thomas pasa bat kinong pule barim jong ka te ke jaka pule bat kit khot ka Association habai klan bat kilat pathai khobor kilai thu bahaswa kane penlaru e kamas aingu hakapor listing no paisngi pasapin benta do director berem jang Don Bosco Technical School Archbishop Emeritus Thomas Menambramble rengkat kajing sakhi lang jong ki wei pat ki bishop pat kiling do soblei bat rengkat lang kinong pule berem bat kit khot ka Association de kani kajing wan jong ni sa fikilat pathai khobor kadai namar kajindap sis pasnen ka Don Bosco Technical School Shillong la dukra haka ji syakri ka jongka ban kenti ki kon samla ki jongi hari bon ki benda ko pule ki ba ki sap ki per kumba wilayah i ka Don Bosco Technical School kat kajingka ko kajiya jongka ko ka persyang ban yai but ki teknologi ban ya ka kontrekam ni ka judorkan ko per ka ko jo ko badan nata le ka ada vocational training courses ko ka Bosco Technical School do ki dan chef ki TTP ki carpentry ki ko ba awara ya ka jimunto ki kon samla ki jongi pagilian ka jongi kijar ba kanang ba buon ba ki balas dapat pulih dapat tertibit lagi Don Bosco Technical School ki yo snewi kene ko bor ba kadairu ba kalian jongi association ni kapso bhai ki ba kinwan ha kasi tarik nomor kan sedang suara ka jing lenyam hakapor lasite ba nang tu ada kidar ki program per ki ba nangbon nam ta tu si na kalian kajongi ki kapat ki ex student jong Don Bosco ba kinsin ya ni ku kakaru ba yo ibian ya ki kacika kamo kila puli ki nado hakipor ba bidang school but sakapaat pada final program kan dari pada hak hatui dari jom nai nomor kan sedang ini terjadi leknya toko ada kuasa wajib but sampai pada sedang di program kita prepare kita bat anda kut ke program pada ini pun kut nok ya kan jeng dalam siswa sedang jom Don Bosco Technical School Shillong dan sisi ini ya kini para anak sekolah Don Bosco dalam kehidupan sekolah Don Bosco Shillong lalu dalam sejarah itu kila awan baru pasien institut ada kerja apa lahan saru di kampung kerjanya ya itu kita dalam sejarah bahan pokok sosiolog kiniwan isi bentalan hak negara seni kubang itu masih sistem isi dan general meet jangki pas people ta awal September barangkali ka seni ki babon baki pas people jang Don Bosco ki sewan sakne ka program baki yo berpek dari ki ju kamera thia ki ba kila ju penanggam bon bilang sa tema apa Don Bosco baki ju ki kamera ki pulih ki ju ki jakasik sejan jakasup pe yo on visit yang ya ka school kemarin ko bagi apa it's kadai ka jingkrang jo wei orang ba ban lek thai yang sikipor kemarin tikane ketika kamu ba ni ko ki khanak wala lek school Don Bosco iyo ke kamu lumba ka jing pendidikan program jo ki pendidikan Don Bosco Technical School pada rektor jo ni pada saji batu hidup alek tu ki ai kene la demi ba sisin sistem iyo kene ya ka la ba min long de ki khana te na thare ni ka ba kerpang ba minyak York kene ba lesida otak juto yang isi bon ba ko kene cipang ka Don Bosco Technical School pila kade ko mon bai ende ka cimu hi ko mangi boro ba kuliah Don Bosco Technical School hi pa ba kaji hikai Don Bosco barlong ki boleh isle ki bayar ki konsamla ki bayar ya ki nang salang ni de continue your education of Don Bosco hikai toh apa yang sekolah tinggi yo pulih subjek prepare
but don kiba kam start ka maths don kiba kam start ka English chapter ini ke report ka kiba kam kharau ba dai ko ki anak school tu don bosco hi ke dai ba ngin na ba nglami ko don bosco ngin im aga jing kai jing bosco ba ngin long kiba i ngin long be tali be ra para bore hakano ba khat kanu benda ba ngila aga jing long bore jogi